Itu tahlil yang pernah diberikan oleh guru saya kepada saya, dan dia berpesan, walau macam mana pun janganlah engkau tinggalkan tahlil ini sehari semalam sekali, cukuplah. Mudah-mudahan besok kalau engkau mati, bila saat hidup engkau tidak melupakan Allah. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kau saat kematian kau. Tahlil ni tuan-tuan tahu, cuma saya ulang-ulang, tuan-tuan bukan orang jahil, tuan-tuan orang alim. Tapi apa yang saya dapat buat, saya tak nak saya bawa ke dalam liang lahat dan saya simpan. Tuan-tuan tolong doa saya. Tuan-tuan, saya baca 3 kali. Tuan-tuan tahu tahlil ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mudah-mudahan masih hidup kita rajin baca tahlil, maka besok nak mati kita boleh ucap tahlil. Sebab Nabi cakap macam tu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Kita nak mati masuk syurga je tuan-tuan.